Pemirsa sayang tedunyani populasi ternak bawi, sangkaning wasana COVID-19, ngosahang ini kuentenan daging bawi, ritat kalang nyangre rainan jagat galungan miwah kuningan. Nanging peternak bawi masti kayang, ipun presiden nagingin pebuat daging bawi majang krama. Gabungan Usaha Peternakan Bawi Indonesia GUPBI Bali ikutut Hariswiasa Mausang sangkaning pandemi COVID-19 matutang sajeroning parikrama wiadin pemargin agama antuk ngawutin protokol nyaga jarak. Kahanan puniki mausana majeng serapan bawi sanena dunang. Mausang indik stok kejan tenang tedun. Nanging ipun masti kayang nenten kakirangan stok antuk kuentenan daging bawi. Pengarga ring peternak kantos ring pengarga sasur tali ngantos petang dasa tali a kilogram berat hidup. Parindikan sekali punika taler kebausang oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali IKG Natakusuma. Dan mausang populasi bawi siap potong rauh mangkin ring Bali kantos petang dasa tali ukud. Nyelahin indik pabuat bawi tatkala nyangre galungan sadurung nyani kasia gayang kantos 6 dasa tali ukud kantos pitung dasa tali ukud. Nanging tatkala nyangre galungan miwah kuningan ring tengahing panglimbak pandemi COVID-19 serapan nenten banget akeh pabuat kerama tedun menados nyetok wantah petang dasa tali ukud. Peternak kekantenang side ngamolihang pengarga sane becik krama taler nenten mal yening matumbasan daging bawi. Dan mausang rauh mangkin pengarga bawi hidup sasur tali rupiah kantos 3 dasa 6 tali rupiah a kilogram. Widya Stuti Bisnis Bali.